enioma ekoso na na kwet say ye na ye nko law school no eni ye enya lawyer fo no mo edi sebu akwan so dan emra no edi ama obi fa hudie wa bra ni kwan se nipa ni nya ne ho efa die ame enya sabi afana ebi ahia na echima me nchia ba o mamu ni nyina ame se wo share MPP fo mapa ya Ken Ofori Atta asemi eje omabufu a echan se ebi a omo NDC mu ebufuo abai wei mu nipa ebi a Ken Ofori Atta ehu ebufuo ehye omakoma mu no omo nonso te se omo a omo ya MPP fo a Ken Ofori Atta be ya omo finance minister ogu omo ni mu asigu omo hu fin ewo mai wei mu eti akoye se MPP o NDC o obi abu afu se ekwan a Kissi Agyabeng edi oman Ghana enam so wo Ken Ofori Atta ensensemu no obi abu no so obi phone line to so tie ya se yesi aban wei waya ade bi a sabi enso man ni a eye Ken Ofori Atta ase wontimi aban ni ntimi nyema ye fa ne ma o man we mu medi na asem e fa ne nkoto afiase esa se wa body perform wa ma sabi ni part chempenchen kwa enkokra ne mrewa for the first time pensioners of this country have to demonstrate say aban bia ye awudifu aban ajomu sam sika sabi o mudi tuton no e de hwe omo apom osumi bia ama efakese na afa ho ahwere omo nkwa. This is the record of the MPP in the XY regime. All because yenya omamboyeni udini mamboyeni bia yemu onyunu a watimi ama nipa ensa sabi esifom eti so ye ya nipa ne ho adwuma enye nada obi a wona wo kyen kwala de so mo ba beye criminal lawyers akukudam na wo pese o ka tell me say obi a ye mo ne kwadu wo be tie extradite ne dia ne kese onim dia ni unyansa na ye ya adwen ye se wo no e wo fom papa enu ti ene ye gina so mampani senkebe ya sabi enkwagina na wabua any legacy term and as much as Omampani John Mahama ye consent no ye mu bi we are also concerned. Many are Listo na NAPO and executive director Good Governance Advocacy Group na me mochi Yenyo Ediana na mabawu nchen ya enkomoyi special prosecutor wodi am free aban kura ba ye hwe nipa wa frɛ wo mo aba nanimu anura kura say head legal GRA say wa born wanted obo we wanted o di dwuma kama pa ye ne press conference o to nyum kama ya se mo se wanko I fa kunya so ntietiefo na emu abaso ni dwumaso a ono abedwafo mudi ebo my Ghana se ebia me ka se edwano pase na eja wo hanum na aye lecture roma ye ba betie sempana efe bi boy kotudwe ye beyende ebisa ye ne biaka awe o my dwuma eye wasom na se mawo bibia bi se be somo man a eya na eye ni monyamhwe enye se bi a oman ni mu nyina no nko ana ebi a ohu ofe ana se bi a woni ndie bi a esom bo kyan obi die na osum adwuma so ye adwuma e tumu akya adwuma enye adwuma sabi eye ne se miara meni miara Yankopon pe ene ye ono ara ni ono ara enti se ye ma wadwuma se be somo man a edikan
I will say unya ubrasie issue say out of the many, no, you are the only chosen one to occupy that very special place. I will say omanfo nya osomfa so. Kwame say menye lawyer ni enti ana do baby ana I try my best not to be illegal in my conversation, but correct say Kwame say o share the entire your chase office now. Let me say they have caused more harm than good. Stand say so share sika aban edia ko sa office ho nko akeke se omo fa mo amayenchi omo a omo di dream project ta se kankan ya ebo oman no ekora se bi yedi ko nsu a mi metimi aka se omumom amakora na yunu achen se kora no kota nsu aba enti se ekase causing financial loss to the state. That office since its inception has caused more financial loss than recovering losses. How? And yes. So you say Agyabeng any Matiamidu Sika Oma recover from time a year office no bepim ne. A new budget bakwa yedi ama womo. One budget ayedi ama womo. Enti no on the basis of say ye kwa korisha akromfo achi womo na womo sika ema oman ni sika nyuru no yaje edi ama oman ni baka sika yedi ama omo akonhoma so omo fanye adwuma no sika omo recover elu say sika no internet say ye koya na ye bai enu ye one de to so mienu come and study ye say asembia ni ye ka ho ba bi ne de aya danse emre bi bae e be ga na ha nyina me pe ena na Kissi Agyapong me boni chidom a me nsusuye mu no ye na mehu se Akufo Addo apen so ontimi ni medwuma se ne se fata bisan se edruba bi no mo tata no ema ye mu bi ye se ekwan bi aso no ye be boni chidom na edruba bi obi akwa gya ni mu ma ka me nko a na ma ye ankonam bisan se na me imagine ye me se obetimi aye adwuma no na so no akonya na enye den emae come so share from South Edubuahin case by ya onu ankasa Kissi Agyapong bejina bejum say ora South Edubuahin oni for enti onfa ne hunkozi owie ye no o sa tro krata akoma South Edubuahin say obi a woni for no o de oman ni ka 40,000 na Kwame Pacho say wonni for a ye boka South Edubuahin so asemi rumors bebre aba say enkonfo agigi adamudie na obi a wo wa begina bonten say nipa no onni for sabi ntrim fanti e machira mankuno ene wo say sani pano what the oman ka 40,000 na boni ben ehu 40,000 o metia enu enanchen shewusha list of enkonfo a wabobo mu din adru ba bi a asem no ekwa na ye weti sam for the past 9 months ura Mahamadu Bawumia na ye wojidie say Akufo Addo pension po na untimi nya adwuma ura Mahamadu
sabi obi ani nsani otie onye huye na wakase mo jampa ni timu da ni timu fine enti obaye no enioma wodo a na egu akwan mu a na ewo senka wo ye ehun hwehwemu a wantinye anye ebi o wa utimi dwane kotra South Africa on the basis of otigana ha wa hwe ye nyawe bekun no won sai wati bone ba ku yenu yesa ebi o wa sese wa kasa wuni sa asɛmwe enya dia sabi ye kwa agyina na ebua oba tie hu asɛm ba ku mienu afebo sa asɛm no yadane ne nkwanta eti semehwa ni su ne ne ban ne ne ya o da na di e wo office wa say Boni Beka said we have a square peg in a round hole. He is not fit for purpose. He has shown much incompetence. But now it's the latest year obey ye no me ade no. So what you out at the press conference and a brief as ni bi. Worry. Yeah. Sebi amfo na training to aso. Na say jana egu ni so no. Nti ro be kasa bebre e bi e kira ko be sa press conference. Because senko wajire ne hu ye adwuma wabra ajo ma ba mu ho a nkenya ade a kasa bi keye mu bi kura no e be pia bonti abe ka tro mampani se wabre e be ma be no me ni na nti on hwe na sia konya. The specific case in point where one now be job on thing that and confront him efa Ken Ofori Atta. Say papa yi say o hwehwe nioma nan mu na nioma nan no baako ECG contract bi a o mo sensan ye SML baako so ye friend say ambulance a Akufo Addo maybe koto ye a no ho inflated prices ni nioma maintenance hu nioma eno so ka ho ena National Cathedral ne yenka bi nhemu nioma nan we ena wo buy na say enu nti nhia Ken Ofori Atta sabra na wo ka sa asemi no Ghana fu nyina bo se e ka say afedie papa ma hwase ye adwuma na bi num so gina fa say oh ise Agyabeng we awayi oh mo ntehwe on timi nkofa se bi Ken Ofori Atta mabda Kwame wa ye criminal law lecturer ya wonim say tumia ye de extradite obi mane ba oman we mu no eye tumia eye attorney general pe ene ye ni tumi onim nti dienti ena na ode wada onim enye se onim o onim nti dienti na ode wada dienti na se wo ye hwehwemu na impo attorney general say ehwehwemu a wo ye no fa ehwehwemu ne breme ana se fa de wa ye no breme na mimi ndi djuma na me ni aban ani kasubum na ono ti wonum se onye hwehwemu wie ye nti no ontimi fama no edi ntia meanwhile nipa no na lawyer for ebe tre ya enu nti o ka se oye fugitive of justice a enu nti no omo se wo de yi free ne so na me obeba ni lawyer for show bad faith onu mu we show bad faith bi free ne so no kwa onu ankasa kwasa do court e ma Ghana for nyina ye se akwai obi a wo se wo ginawu na ebe ya ye nyu din free fugitive list mu and I say wanted list mu e wo wiase mu FBI for there na uwie ye no wasa da asam kwanta say wo court say court en asam ma say wo no unyane ye wabra wajane ni nyina so sem bai na so wo hwe ade a e koso between ono ne eye attorney general
officer. Because I said, "Onu mum ena obo game." And no street word say yes will be book game. Say Ken Ofori Atta no. Onu mum na wadane kwadubofo a osa ebo ne ho ban. It is the special prosecutor has become the element of defense in the case of Ken Ofori Atta. Because I mean, I very already saw say ye be bona manaba. There be no extra. So bibi tresa. I mean, enke ye di na da. Nipa ye kana asemi nye nipa. Sebi waye papa woni mamu a ne manfo ani agye ho. Wo yobi a wo bi dream. Waye kitasehye. Waye kankan na ne nyama odigu akwamu so akum nipa eten minister bia wo Ghana ha since independence. Sa haircut keke kura brother trans na mi new tiri ho no. Anu ko akum nipa be wo ha. The most prominent ones say kama ya wofa ya de nyina. Papa yi onu akata boni bre nya ne sika ya wodi di ni nkui kakra wo koba. Ya ni tie ya no na ne sika onu di abo aban besia aban ayi su sika ne dia di ne djuma aban fa ne sika ma na akoye Boakye bidin enti ye koba ye ne se onu eye Kissi Agyabeng wayi enioma bese nan a ta enioma we dinan sa ho na Ghana fo ani aso se impo se haircut sensem other times Ken Ofori Atta kra committee enka de entansa officer wo de bone ho a emremu no untimi extradite obi wabra wo mo ne kwa adu minim menye lawyer ni but sa na tie won charge obi a won charge no eti edi obi we bisa se adan ya se me omra me extradite na ma be charge no en wo bakura nso a the only thing na obet me arrest no ma ne be na afa akodi court na mudi en wo ba anyo na ebe provide a dance de ama o ma de prosecute no. Wow, how can one be an adversary against himself? What you say? So we share and your man so na. No quite to say, yeah, na young call law school no. Any year in your lawyer for no. More at the Sebua Council, Dan and Rano, at the Ama or Bifa who dear were brand new question depending on home at 5 years. Honey, and said Afana, Aviatiana, Chimam in Chabo. Or my moon in Mammy, so we share MPP for Mapa. Yeah, and Ofori Atta after me, a young Mobufua. A time say, Abia more NDC mu, a bufu. A byway, Munipa, a beer Ken Ofori Atta, a bufu, a show Makumemuno. Omo no so to say, Omoa, Omia MPP for and Ofori Atta by Omo finance minister, Ogu, Omo Nimwa, Sigu, Omu fin, our my women. Eti, Akoya say, MPP or NDC, Obia Fusa, Akoya. Kissi Agyapong, Edi Oman, Ghana, and Nam so Ken Ofori Atta and Sensemuno, Obi Abono so. So be a phone line to see a ya. Say, I see a byway, why ya Debia, Sebi, and so my near, a Ken Ofori Atta, I said, one Timmy, a binding Timmy, Yama, Yafanim, or my women may be Nasem, and Fanin Kotu Fiasi. It's as a body perform, one ma. Sebi nipa chempenchen kwa enkokra ne mrewa for the first time. Citizens of this country have to demonstrate. Say, aban bia ye awudifu aban agyomu sam sika. Sebi omudi tuton no
ɛde hwɛ ɔmo apom bosumi biara ama ɛfakɛseɛ na afa ho ahwere ɔmo nkwa. This is the record of the MPP in the XY regime. All because yenya ɔmamboyeni wudini mamboyeni dia yeye mo onyunu a wotimi ama nipa ensa sabi esifom eti so ye ya nipa ne ho adwuma enye nada obi a wo na wo kyen kwala de so mo ba beye criminal lawyers ekukudam na wo pese o ka tell me say obi a ye mo ne kwadu wo be tia sada kene dia ne kese onim dia ni unyansa na ye ya dwen ye se wo no e wo fom papa enu ti ene ye gina so mampani kenkebe ya sabi enkwagina na wabua any legacy term and as much as mampani John Mahama ye consent no ye mu bi we are also concerned. Okay, it's say ya nye na ekoye me ye na maye eni me nya anye ekonante a sebi ebedu baabi no ye beka so mampani na mu na em say woni nkofo aye kana na say emma ye mma Ken Ofori Atta kra ma emi ni na asem. Okay, enunti eni ye mu bi ye show this concern. Last but not the least ebi enti ena wosi wa investigation bi Attorney General se fabrene na me nye ho adwuma na wo se gite me investigation ni na wo de bosome nkono ay investigation ni bi if yes ama bosome nkono no kwa me na abawe na aka sen na ne term aso legal term no eye dodo sen Ghana ayo legal vacation o enti bosome sen na aka ye betimi dia di obi asem. It is say you have become the waste of Ghanaians' time because the guy will say there is a shemunu kwasiya wiya ebedu baby no is shemunu be wiye but no ni patrol ye bot ye intensa mo na enye yi enti adena unim say when investigation ni bibi kire say odi for anahunta se betimi de abono na wonfa investigation nkoma Attorney General any Minister for Justice na on for some nkoda court na the court ehwehwemu no enwieye ubetinya ka che court say we die ya hwehwemu ahuonye na aka bi wa tira ya hwehwemu asabi ese mu akwa die ma ya yanka bi mu we die emoi wona wa ye hwehwemu wanya bibi ade na wat ya gbo wo na won pesa wo di information ni nyina edakwa akoma eye Attorney General eho na suspicion ni na ba say nipa ya defending ya ba ko mienu miensa say adwuma no obetimi aye mumie ma na akonya no onye adwuma say no wo ya dane ye mfanta say ya appoint to special prosecutor na wo ankasa wo office wo nko ho won ma bi abosom bia no akọ mienu asanya ono ne wo ho nti ye na hu so nko kwame na then say we are not in an island o obia wa danfo obia wo nua obia wo ye friend say neighbor Nigeria force neighbor office no enye sabi Burkina Bay for na ye adwuma wo ho Ghana for na ye adwuma wo ho suban ne nyama bia oda na di say the office no ewo range Roman range Santa Baron fee and the office. Na kwame yakika mu nsemu a orebe ho. Ya no de ya ni mu nsemu no. The staff of the office no office of the special prosecutor no. The esawo mo bo no so mo wo ebi a akonya bi na nka bi a omutumi be kasa te se de ye kasa ya kwame nka osebe fim. Mate. Procurement who says some crampono. Mate. Who goes into equity must always come with a clean hand. Aha. Mate. Then a woo to say Agyabeng who call it sister conform now also what down conform office. Me pacho we allegation of which we cannot substantiate. Me pacho mate. O de ya davo for no ye be ka ho asem when me susu manya bia ho nsem bi na ya pese be di nkomo why. Padaroma. Etimu musa ne say
ne budget no na ye de ma no no ba me emusan e no di procure nyoma wo office wo the nyoma be no procure when the procure aha me nim say di pa bia call for member of parliament will be almost say yenye bipartisan probe into these and nyoma wo keke nyina yen wi ani mu office okay everyone will point to a fact that he is not fit for purpose. Okay. Because we can't have someone who is more corrupt than the. Me pacho. We can't. Me pacho. You to mean Kaso corrupt? What that woman, Mr. Why? You to mean Kaso or a corrupt? Yeah. And you almost to mean Kaso be a corrupt. Mama, must go with clean hands. Mati. The man lifestyle audit in there, sir, on pass he can pack. Eti enya maye no yemfa enu wada ho why onu na beti na yen san hwehwemu no enti yenyi bi fi ho na yem obi ma yen hwehwemu no ni ewe say Kissi Agyapong pass the lifestyle audit. Okay. Mama na wase anope. He can. Anyway, Kwame, Mr. Medawase. Mati. Medawase. Nyami shira pa. Bye bye. Listo we Nana Poku ye executive director, Good Governance Advocacy Group. And I know I can come on. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.